kini election arjar boleh dawi kumbiang saknut saklong waremu leis pabut yolutio setiap mendui dari jengkersan yang pi wo amlang suruh ngau kersan ngau boys ketom nang wa yule bun ikam ni buta wa angnut ile wa terang mesin ngau ile sagani ga sin wa ni dawa kajing temu yang wo cekri pai ba kajing angnut yang wo cekri pai ba pensaknut saklong yang ni daw wan jekmat wo kerpat jadi paiba yang masuk muyau konsumsi wo kercani idau itu ni benda tibai untuk wasum muyau em kam kende jasan span pauyu ka population naduk yo dangka duk temen poge nyabu praja so spa arbole dalor kene kenong rim ki paiba yang masuk muyau lade bicara bigi biduan konsumsi cibon kejing saat ini banyak kiwi kam tam bo werjentia ada berkat ki amlarem konsumsi, nartiang konsumsi, kejuai konsumsi, ke reliam konsumsi. Ini konsumsi itu ada bicara konsumsi yang cipun, bah yeper, bah ini konsumsi itu raku je kemat. Konsumsi yang ikesong yang konsumsi cipun, bah kijing duna po konsumsi ini. Kita tu untuk menduga health, ke education, agriculture, tourism, waga sport infrastructure. Kam tetap tercipun lagi jingdu nampu konsumsi kayong. Nah ketika daw, saya lada apply kenrat monu cerup upai pak penjob ingat ni kenti. Namarti no wa cibun kikam yule di benda cekri upai pak. Daga mesin usnya brid, daga mesin usnya kia. Jadi por lada lepai education kat kamu man kat ni senyau serum senyau dia mesin le uang oh pensial suki untuk haduk kat ni memang kewit le ke education ke full government yang ke kelas 8 9 10 jadi pot le kewit le memang ke government higher secondary school memang 10 plus 2 haduk kat memang kesung ke yang ke hak buyo dan deserve buyo ya ke full government secondary school ke higher secondary school lada kerunyi agak help agak halian ke koi ke kia cibun bagi cinduna po konsumsi yang pusong yang konsumsi. Nang bun kita pau kiwa kisop sentar mem kipisi da mkam da mhok yo ndem yo. Dalada pai jadi sop sentar bun bagi sop sentar gua du tharue du ko office ndre yang nika kidawai kidachin wat tenten tanginong kre mem boy. Dalor kita nong rim nga gejing angnut go pemiat pembahalan wo thôi gilat kilti kaman yo tai kidawai deba citom kinong kendong yung wan cesor ne wan cikitau wajengai PCCC te lada keruinya di halian agriculture ito konsumsi mu sombuya konsumsi itu wajur bau pemik yosin suro wo cermit nane kamte terpun bagi bentaki di marap bumi trailer keruinyi sega kamriang nambun bagi jinduna yang ini Lidawa ngam penuh ibu dedap sedin yo se umpoi perkat ki wa kanika agriculture negara kerjaan kam habuku hak tegadur uchna ya ki marketing center dan ya godown center nam ki mar ki nongrap uyo ki udai tweet ya ki market yong ki telade ko ni yang ka tourism atli ki main ki thabu wa mkam promote gitu to ka kupli tuwiwan keluntinia jadi tourism atli mkam habuku kenangwa diwa na bar step ngui uyo ki perlu por cisi to kamu lada am dua tiniang cikita genta perlu por gi duduk ludong sedih lada am lada art lagi ni ki tourism center kupungkui ngamarantin wa kecnong ka pasong ya konsumsi dau kubo haki te genta yang tourism lada korbannya ni segi kendro bon bagi dok kam dok jam lese lada paiba yang semua yang konsumsi nga kalat keluti utho ilat keluti kamanule nang takeli ya kajinge ika kamtam ga dokam dokre ka doki dokre kat kamu man gatte nadu warram election siap sup kana gua upai ba em ut confident ha agajing yo yang ki yanga pun bagu pan ki pan kre perchang thoklat thokti ndre yu le mem hi bo ngamarantin wa pai ba lembaga jingkat san yang pi pai ba
upoi je ketong utho ikilat luti wo solve ini uro. Sesukawi gua pen angnut yang tip hai gua kan ni ga village organization ga VO. Terpat i chairman secretary yang ga VO. Sedap dim sinus nyau kia. Mi fi function dan ukret sekamat le benda buku i SSG. MU chnong wo hadu so pau, hadu so kundai san buar teligi SSG hapo yang ga VO. Dengan la yo ni ga lat kaluti. Lembah jing kersan yung pi, lembah jing penjab yung hinga. Daw yarap cibun ki benta wo yarap ni benta subun uksa MPSG ku chna sabon, ku chna soft, MU chna achar, MU chna bun jak ki tiar ki mar ki mata. Kam do ni utang ki kami kini dua wa wan cakmat ni benta ku chna kini products. Dewa le branding system ki umiat tang ulai products cakmat. Kini gigi urok dua hanga gejing angnut gejing krang. Gerpat iginong kersan yung aku last election gu kersan dengan 2000 les pak so par last election yo usnya ha biyai ne nga gejing kersan nga jing maya gejing chenia nangwa pro lana gerpat sagi bidawan bilok kijor diwa gejing temu kersan dengan last election kwa igi kersan dam lat gejing itu le ibenta ong ne chem mitipit le ong ne saya yon kam setiap minggu ini ngakerpat kami gini gila kijor alewan kersaningan mana poi ke thong kayi ko jemut je berkat nga kayi ko belai ngapsnya ong dari galat ke luti uyarap lane penyo cek pai ba ikat ke mesin cekri pai ba yo lat yo luti yo cekri yo pai ba de nalor ite ngasnya ong kamni ketetok ka konsensi issue kamu ada TV, baik pak orang TV, kamtam yang semua yang konsumsi, aku nak scan blog orang kui, kalau scan blog dok ke kui nak blog kau rim tam aku milian, itu tu nadu kat kendai sepaknya ada Y dan ada function ke blog, yang si uang nadu ke Y yang kini ke last scan blog, kamu adu kat san kandu tu lagi ki blog pada buku juga subdivision. Wat kiwasan senem rusnem mencua budang sen ye blok da bengku subdivision. Nah, ketong wala da to ulai je uku yung le yung so le ngam artin uku yung le yung so da ka da ganu sarkar le nu bentang yu pun de bentang yu subdivision kelas kain. Nah, kani ka las kain blok deserve go le got ka hop yu ya da subdivision. Kula rekmat pai ba da poi ketong Wan ki scheme QR kanuksa ka MLA scheme artulusan tawlak sistem kan artulusan tawlak sistem akular kamat pa iba wa iwan scheme u fly sa Facebook Instagram hagi WhatsApp wa uyuman transparan ni chenado pa iba ki iwan haiwan ay scheme hayni taw ay scheme kamnu implement ni scheme halor ketika nang suggestion kerpat pa iba yang besum gayau konsumsi nadu ki khenro kentai ucerang diujo ong kentin kamen step menggawi yang kecnong katau yang ga time yang i chong haki kendro na ong kedi kepor dewi kentin ong ne mi hak ni kentin ong kamen step menggawi yang ki kendro na ong kani kapor to kayong ki kendro kani to kapor kamen step de yang ki kendro kamen step menggawi yang ki kendro na halal de no dim khut kepat ki kendro kentai ucerang yang semua yang konsumsi ale kercan yang penyo yo wailat pinga upner dikti jengirap syaki wa chamstom chamnonot syaki thai nang bendong ciki thau kiwa dang chamstom ba habro ilyang benta kau development ese lengba jeng ai lat yang pi tau yo lat him benta what aga district issue what aga state issue le ne benta issue kiwa khmat yang ga ri bacak buru last election in the Congress, tentu gua orang election oleh Congress, kira ele beda ke parti Congress kat hadu pandai ke sini. Jadi mesti mungkin tip uang nud uang, ngau une yo ke parti, lada ke situation uya ke lada teman itu pai. Dua approach the MD dua approach kamtam buat tip hai, bun ke Congress umi kamtam ke TMC, dua approach mereka kata dua dia ni scam yang nomor tang parti, purai le nem mong iwan alor ni.